Wigeze utekereza ko mu mupira w'amaguru ikipe ishobora gutsinda indi bitego bibiri cyangwa birenzeho mu minota itarenze 5 gusa? Mu mupira w'amaguru ibintu byose bishobora guhinduka mu kanya gato cyane. Gusa muri iki gikombe cy'isi habayeho ibihe bitangaje kurusha ibindi byose byabayeho mu mupira w'amaguru. Tekereza mu gihe ikipe yawe yahuye n'indi ikipe yawe ikabona igitego mu minota ya mbere y'umukino. Hanyuma umukino waba warangiye bagashyiraho iminota 5 y'inyongera. Muri iyo minota 5 y'inyongera iyo kipe yindi iri gukina n'iyawe ikaza kubona igitego cyo kugombora, hanyuma nkaho bidahagije igahita ishyiramo n'igitego cy'intsinzi. Bivuze ko ya kipe yari yatsinze mbere n'abakunzi bayo aribo batahana amarira n'agahinda kenshi. Mu Kinyarwanda baravuga ngo kubyina neza no kubyina nyuma. Ibi bintu byo gutsinda ibitego birenze 2 mu minota mikeya ntabwo bikunda kuba cyane mu mupira w'amaguru, ariko muri iki gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026 twagiye tubibonamo. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu bo kuri News. Turabashimira kubw'umwanya mwaduhaye. Turabasaba gukora subscribe, gukora like no gusangiza abandi iki kiganiro. Igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026 ndetse n'amateka y'umupira w'amaguru, hari imikino yahinduye amateka mu kanya gato cyane, aho igitego kimwe cyakurikiwe n'ikindi bigahita bituma umukino wose uhinduka. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe muri aka kanya aho igikombe cy'isi kigereje. Tugiye kureba amateka amaze kwiyandikwa, tugiye kureba abafite ibitego byinshi, abatanze imipira ivamo ibitego byinshi, abagadiye bakoze amateka n'utundi dushya twinshi dutandukanye. Mu gikombe cy'isi cy'umwaka cya 2026 niho hakozwe amateka akomeye, kugeza ubwo muri 1/8 abakinnyi bamaze kugira ibitego bigera kuri 7. Abakinnyi bayoboye abandi n'ibitego byinshi ni Kylian Mbappe n'ibitego 7, Lionel Messi n'ibitego 7, Erling Haaland n'ibitego 7, Harry Kane abagwa mu ntege n'ibitego 5, Ousmane Dembele n'ibitego 4, Vinicius n'ibitego 4, Ismaïla Sarr wa Senegal n'ibitego 4. Abakinnyi batanze imipira myinshi ivamo ibitego bayobowe na kabuhariwe w'Ubufaransa Michel Olise ufite assist 5, Umunya-Brazil Bruno afite assist 4, Umunya-Maroc Brahim Diaz afite assist 4. Abafite assist 3 bayobowe na Martin Odegaard, Robert Alvarado wa Mexique, Florian w'Umudage, Alexander Isaac Suède. Ubufaransa niyo kipe iri imbere mu ifite abakinnyi bafite assist nyinshi, aho ifitemo abakinnyi 3, harimo Olise ufite 5, Dembele ufite 2 na Mbappe ufite 1. Mu ikipe zituruka ku mugabane wa Afurika, Maroc niyo iri imbere aho ifitemo 2, ifitemo Brahim Diaz afite assist 4 na Hakimi ufite 2. Muri iki gikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026 aho kigeze kugeza ubu ngubu, hari urutonde rwakozwe rukuntu abanyezamu bitwaye neza bashingiye ku mupira bagiye bakuramo yari yabazwe nk'igitego. Umunyezamu higa abandi bamwita Orlando wa Paraguay wakoze save 23, Eloy Rum wa Curacao yakoze save 20, Gardien wa Cape Verde yakoze save 18, Mohamed wa Saudi Arabia yakoze save 16, Gardien w'Ubuholandi yakoze save 16. Kuri urutonde rw'abanyezamu 10 bamaze kwitwara neza aho igikombe cy'isi kigereje kugera ubu ngubu, Abanyafurika bazamo ni 2, uwa Maroc n'uwa Congo wakoze save 14. Eloy Rum yakoze save nyinshi mu mukino umwe, aho yakoze save 15 mu mukino wa Ecuador, hafi yo gukora amateka mu gikombe cy'isi bitarigeze bikorwa n'undi. Uyu mugaride w'imyaka 40 yabaye umuntu wavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gukuramo imipira myinshi ya Lionel Messi no kwitwara neza mu mukino wabahuje na Espagne. Orjan Nyland wa Norway ntabwo yigeze aza mu bantu bakoze save nyinshi, ariko yabaye intwari nyuma yo gukuramo Brazil aho yakuyemo penalty. Aho ikipe y'igihugu ya Norvège yavanyemo Brazil ku bitego 2-1. Hari ba myugariro beza kugeza igikombe cy'isi kigejeje kugera ubu ngubu bagiye bagerageza guhagarika abataka. Urutonde rwerekana ko William Saliba w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ari buza ku mwanya wa mbere, Achraf Hakimi w'ikipe y'igihugu ya Maroc ari buza ku mwanya wa 2, Gabriel Magalhaes wa Brazil akaza ku mwanya wa 3, Ruben Diaz wa Portugal akaza ku mwanya wa 4, Antonio Rudiger akaza ku mwanya wa 5, aho bigaragara ko ari gukora tackle nyinshi cyane. Marquinhos wo mu Brazil na Cristiano Romero nabo barakurikira.
Abasesenguzi benshi b'umupira bavuga ko muri iki gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026 ikipe ifite ubwugarizi bwiza bishobora kuzayiha amahirwe yo gutwara igikombe. Abakinnyi batunguranye muri iki gikombe cy'isi: uwa mbere Dennis w'Ubudage, yamamaye cyane kubera ibyo yakoze, amaze gutsinda ibitego 3 na assist 2 kandi mu gihe kitari kinini cyane yakinnye. Ismail Saibar, umunyamaroc ukina hagati, ntagaragaraho gutakaza imipira cyane. John Manzambi, umusuwisi watunguranye cyane mu gutanga assist no gutsinda igitego. Gardien w'ikipe y'igihugu ya Cape Verde, umunyezamu w'imyaka 40, yakoze save zidasanzwe harimo n'imikino bahuye na Espagne. Yabaye inkuru ikomeye y'irushanwa. Gilberto Mora, umwana w'imyaka 17 w'umunyamegizike, aho yavutse mu mwaka wa 2008. Gusa nubwo biruko hari abakinnyi batengushye ikipe zabo, abakinnyi bari basanzwe bitwara neza mu mashampiyona babagamo, bari bafitiye icyizere ariko bakaba batarigeze bakigaragaza. Uwa mbere Darwin Nunez yari yitezweho kuyobora ikipe y'igihugu ya Uruguay, ariko ntabwo ariko byagenze. Federico Valverde nawe ntabwo yigeze agira umusaruro mwiza. Casemiro, uburambe bwe ntibwatanze umusaruro, yagaragaye nk'utagishoboye guhangana n'umuvuduko w'abandi bakinnyi. Neymar muri rusange nubwo yatsinze igitego cya penalty, ariko ntiyagize umusaruro wo gufasha ikipe muri iki gikombe cy'isi. Ferran Torres yabuze izamu, ntigeze abyaza amahirwe imipira yabonye imbere y'izamu. Abanyaportugal bakina mu kibuga hagati, Bruno na Bernardo, nta kintu bari gufasha ikipe kigaragara. Iki gikombe cy'isi kimaze kugaragaza udushya twishi, aho kiri kugaragaramo ibitego byinshi kurusha ibindi bikombe by'isi byabayeho. Igikombe cy'isi cyari cyarabayemo ibitego byinshi, ni igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2022 cyari cyarabonetsemo ibitego 172. Ariko kugeza ubu ngubu aho iki gikombe cy'isi kigeze mu mwaka wa 2026 muri kimwe cy'umunani, ibitego bimaze kuba 173. Ni ukuvuga ngo igikombe cy'isi niyo cyahagararira ahangaha, cyamaze gukuraho agahigo kari gahari ko mu mwaka wa 2022, aho irushanwa ryarangiye rimaze gutsindwamo ibitego 172. Ariko kugeza ubu ngubu bikaba bimaze kuba 173. Kuva igikombe cy'isi cyabaho, hari umunyezamu wakoze amateka mu irushanwa, aho yakoze save 15 mu mukino umwe. Murakoze kubw'umwanya mwaduhaye, amakuru twari twabateguriye yasoreje aha. Tuzadukomeza tugera tubahereza n'andi agezweho.